u Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited. Iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze. Uretse muri Rape Technology bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai. Ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye andi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba. Abahamagara cyangwa ubandikire kuri 0782 919693. Unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life. Ku Agasobanuyefilms.com bimeze biti The Avenue filime ndayigarukanye banyita namba 1 Kimomo kuri 7 byawe gusa tugiye kurya ubuzima 7 ku kwezi na 4 ku cyumweru. Filime mwari mutegereje muri benshi ndayizanye. Bayise gute? Abose nabagiye bategura RU Robot Studios na Rock Entertainment bafatanije filime y'ubwenge kayite kugeraho. Productions, Rock Productions, urabona ko studio ari hey ngari muzi ko bizahora se kwa kundi mwumvaga bizarangira gutyo. Abantu ngende yadeze bubona nyine bizarangira kuri ya tu. Hari abantu ubona batareba kuri barebera ibintu uko bari kubibona ku kanya. Filime nayizanye cyane kurya ubuzima dutangire muri Amerika. Abantu barara ku muhanda barahari, imbobo zirahari, imihanda, iminyanda bayimena aho babonye. Barangiza ukavuga ngo kandi ngiki niki kuri kano ari garasha ciro ni 350 hanyuma everything I have, man. Ayo niyo mfite yonyine. My rent money. Yari amafaranga yo kwishyura ubukode. 475. I know. I can get you. Ugomba kurenza 470. Nzaya kwishyura nyuma. Uzagaruke kuwa gatanu. Uzagaruke kuwa gatanu uzanya ndi. Niko bamusubije. Umusore dutangiranye ari mu igaraje. Urebe. Umwana ntahamagara. Ntakana gato kanditseho ngo sala. Okay. Saha. $825. Umva nje basi 825 ndayumva kariyo. And I could swap it out myself in half an hour if I had. Nangeregira modoka nayihindurira mu minota mike man. Habirenze. 5 deliveries, you know? So urabizi ngiye ntwara ibintu nibye nkabikuzana ukabihindura ariko nanjye nabyihindura. Umusore ni igisambo. Get the fuck out of my face. Ishura amafaranga cyangwa uve hano ugende. Keys the key. Telefone irasona ku musore hano. Bebe. Turi mu mujyi. Uhamagaye noneho ni umugore. Bite? Yamamagaye uritaba. Gusa umwana arahamagara ntiwitabe. Umwana wawe wamukwebye. Umva natinze ariko ngiye nindagiza akazi ndajya kumufata umwana ari ku ishuri wenyine. Umugabo ntabwo yigeze ajya gufata umwana. Umwana ntabwo ujya umushyira imbere. Ufite ibindi ushyira imbere. Ibaza akana gato kagenda kuri skuta kweri tukatugare. Nimba bya bindi uvuga gushaka gukemura ibibazo mfitanye nawe, runo rwari kuba ari urugero rwiza gukemura ibibazo ukajya gufata umwana ku ishuri. Ni umugore yabyaranye n'umugore afite umwana uri ku ishuri, umwana bayabuze uko ataha. Mane moto ni nziza mwana. Ndashaka kwigisha, nimba ushaka kwigisha umukobwa we n'amadolari 75. Nimba ari amafaranga ufite isukano ni garage ritunganya ibijurano. Ni akagari kari hano. Azanabona amafaranga ariko abagingo wabiba. Ngo yiba imodoka akazibazanira bakazihindura. None banze kumugira serivisi yo kuri make. Niyo ntaramenya ni yihe aza kubiba. Umva muginga yicara nta kintu ari gukora. Je ni cyubo wakoze. Urabizi ndumanga kubya amamodoka. Ibintu byose nabimva. Urishyura amadolari 775. Mu gihe utarayishyura ntacyo tuvugana nawe wakigukiwe. Baramuniga. Umve. Kore gacimana uri kuniga. Uri kuri. Ukubitoya. We. Musore yabibye kofi yabiri mu $200 nka 200 hano. Ari 200 wapi? Ubwo ni $240 ajugunye kofi. Ni igisambu.
n'igisambo ajya kwiyenza ku bantu basaba uduserivisi tw'amafuti ubundi akabiba. Acaho umusore ukiri muto, nako nta musore umurimo, ni n'umupapa azakurino. Bebe. Like they charge me $15 for a latte, and then the homeless guys are still handling. We're across the street from that fusion restaurant we went to. Komeza kumva bari hano banyishyuje 15 ngende yishyura ya naya. It's it. Bari muri restaurant nk'umujura wese bari kugenda atera imibare. To ask, but Umva sinashaka kubikubwira ariko. hello. Umva. Call me back, okay? Uze kubamagara mwana. I'm getting my shit together. Ndi kugerageza kwishyira ku murongo ibintu byanjye bishyire ku murongo. Ubu nsigaye mfite akazi abari kubeshya abantu n'umujura. How's your mom? Mama wameze ate? Oh, Okay. Umurara wese nk'undi mumeni wese uko amera. Ari hano mu mujyi abagenda katakata muri za Nyamirambo agenda amanuka za Gatsata. Kera hano nta mukire bagiye gufunga imodoka ngo nkwereke utuntu nikorera. how's it going? Bimeze bite mwana? Igisambu. Hello? Kongera akajya kuri telefone bimeze bite mwana? Halo. Nk'umurara wese abantu ntabwo bagipfa kukwitaba kuko babazi ibyo ugiye kuvuga. I get 3 scratchers as well. Aza no kugura ibintu by'ibiraha. Anaza kugura itsimba hano yaje kugura za tike za roto agerageza amahirwe. Nta murara uta betting yaje no kugura itike ashishura arebe ko yatsindira amahirwe. Imodoka zose akaza kuzikurura imiryango arebe ko abari uwibagiye gukingura bizera icyo umuntu. So I hate to ask, but Mana ntabwo nashaka kubikubwira ariko you bought me some cash. wanguriza kudufaranga duke mwana urabizi njya nishyura. Akaza hano kuya bettingira udufaranga duke abonye. Yicaye hano aramuha amafaranga. Junkie to you? Mana urabona ngende umujunkie man. Bebe ni umunyabibazo afite ibibazo byinshi ni umujura. Murara. Bino mwibagirwa gufa we hari uwibagiriwe. Kamu modoka we modoka ya boss. Ni umujura. Are you riding there, buddy? Meze neza ndani mwana. Yeah. Duh. Yeah, I'm having a rough Mana nanjye mfite umunsi wangoye pe. water Gwe ku mazi se. in there. Ndabizi buri urashyushye mwana bakwibagiriwemo imbere. Kaguye ku mazi akurayo. Here you go. Kira amazi mwana. There you go. There you go. Bebe. Akomeza urugendo ni ukugura udutunga ngegera akagenda arya ku muhanda bwabo porezo baba batetse ku mihanda ngo niko twitwa ngo n'udutunga ngegera. Hey, love bug. Bebe. Don't call me Shu. bug. You promised. Papa wimbeshya wanyijeje kuza kujya ku ishuri ntiwaza n'akana ke. Hey, Don't hate me. hey, yeah. Hehe wimbwira ngo hey papa. Did your mom come grab you? Mama wawe yaje kugufata ye. Bring my scooter, so I was Ko ntabwo nari najyanye akagare kanjye. 2 hours. I'm sorry. Nategereje amasaha 2. Babarire. You know, I just got caught up with a few things. Hari akazi kahise kamfata. She's better at this kind of stuff than I Kandi am. mama urabizi ni umuhanga mu kuza kugufata ageze anabona imodoka nziza za modoka niyuzuruka. Yeah? Papa yego Love you. ndacyagukunda. Even when you're acting like a farthead. Nubwo witwara nabi ariko ndagukunda papa. Love Umugabo you. abonye imodoka nziza Even when- nanjye ndagukunda. True jelly. Nubwo uhumura nabi rimwe na rimwe I like turd jelly. Yeah, you do. And I still love you. ariko ndagukunda. Alright, I gotta go for real. Ndaje abonye imodoka nziza nk'iyi niyuzuruka ntabwo yaburamo amafaranga cyangwa nkayiba nkayitwara. Uyu mugabo ngo yiba modoka akagenda bakayahindura. Iyi modoka yahindura ubuzima. Imodoka yahindura ubuzima. Arayireba dore igikoko dore niyuzuruka turashize. Umugabo yarebye imodoka iyi modoka nyibye ubuzima bwahinduka. Nubwa mbere ayibonye. Brandi ni nshyashya dore ijanti dore agafime. Umugabo yarebye imodoka yikangamo. Iyi modoka hari imodoka ubona ukabona ntabwo ifite amatara nka zimwe zanyu ukabona ahubwo ifite amaso. Umugabo yarebye imodoka aza kureba akuru yasanga ba nyirayo bibagiwe kuyikinga. Umugabo yicomeka mu modoka nziza. Azazindi Nice. modoka ni nziza. Taurus niyo brandi yayo cyangwa se niyo marike. Rebe We got here. tature n'iki kiri hano. Za kureba mu modoka nziza. There's gotta be something I can sell. Hano nta kintu nakwibamo nagurisha. Ikintu nakwibamo nagurisha imodoka nziza nk'iyi kweri. Rebe za kureba hano imbere mba nta kintu yakwiba kiri muri iyi modoka. Rebe arakurura ikimodoka cyiza cy'umukara noneho ni na filime inyuma nta n'umuntu wamubona.
ni ukwiba atuje akabanza akayicakaza abonamo agafime nazo ndaziba buriya zirahenze Iwan umusore mwene ngangu nce mu modoka arebye inyuma hari uri gucaho batambona mujura ageze mu modoka webe filime witonze rebe eba hano rebe Alright, fuck this. kinguye umuryango biranga kinguye umuryango asohoka biranga turashize koze ku muryango asohoka imodoka abonye nta mari irimo biranga rebe kingura undi muryango biranga imodoka yaragiyemo agiye kuyiba filime kubita urugi biranga iki kimodoka ra kubita urugi biranga rebe yashashe kwiba imodoka yigezemo imbere gusohokamo biranga cinyuma imodoka ntago yananira kuyikingura imodoka twibye sano arakurura biranga filime witonze rebye inyuma hari uri gucaho yusuwe nyiri imodoka amenyeje we bazufashe itiye umuginga muri niyuzuruka rebe vayo yicara inyuma modoka iribanye yayinjiyemo irangaye idakinze none ayigezemo imbere yanga gukinguka urebe aza muri butu akingura urugi rwa butu inyuma kuramo ikote yambaye ni filime witonze kubita ikirahure biranga ubundi ikirahure cy'imodoka ibipfunsi nk'ibi birakimena biranga cyane biriya by'inyuma biba byoroshye kubita umugeri ku kirahure biranga turashize imodoka ifite ibirahure bimeze nka beto we mugeri ku kirahure biranga turashize mucanga filime amasaha yaragiye aricuma uwinjiye mu modoka izuba riri kuva bwatangiye kugoroba mataha y'inka mu kagoroba akiri mu modoka yagiyemo agiye kwiba bene ngango muze turebe filime mama we dore isigira mwikaragiraho urabona ukuntu screen iri kwikaraga iyo bavuze ngo isi kwikaragiye igufungiraho amaferi nibiba bari kukubwira Locked niko filime bayise Locked bwarakeye bwaramwiriyeho burinda bucya kiri muri ya modoka yagiye kwiba urebe filime ukuntu iryoha ibiki bijya mbere telefone handitseho ngo nyitaba ari mu modoka nimero yanditseho ngo nyitaba yaramuhamagaye turashize ntabwo nakwitaba nimero y'abandi yaraye mu modoka y'abandi yagiye kwiba kumbe hano harimo na kamera muri modoka harimo amakamera rebe rwana no kumena imodoka aza hano aho babika amasupana fata isupana telefone irasona yanditseho ngo nyitaba kubitano biranga modoka imeze nka beto ibirahure bimeze nka beto ntabwo wabimena nimero ivaho ntabwo wakwitaba telefone y'abandi rebe zano kurwana n'umuryango telefone irongera muhamagara filime ni umujura aza kumena urugi bwa yaraye mu modoka yagiye kwiba mu muceri yo nyine imodoka niyigeze aza rebe zano rwana hano n'umuryango arawumena nk'umurara wese ukamera umuryango arawumena gake imodoka batangiye gutelefona buriya ntizigiye kunyumiraho ari hano kiramukata kiramukata no guhubagurika n'iki kiramukata bebe kanugwane mve hano ngendere tije ndabizi ni ya myaka iyi modoka wabona ari n'iy'umuyobozi imodoka ubona ukabona iyo modoka igeze ari imodoka ifite uruntu rw'urwuma rukomeye ubundi izindi modoka kiba ari ikintu cyoroshye hari nimero ikiri guhamagara ndetseho ngo nyitaba fata telefone hano arahamagara biranga nta network ziri muri iyi modoka
iyi modoka nta na network zirimo. Turashize. Yahamagaje telefone ye biranga. Ariko arebye imbere abona hari nimero yo iri kumuhamagara muri iyi modoka. Modoka yesitayite. Modoka yesitayite. Ujura araseka. Iyo umunyarwanda avuze ngo akabi gasekwa nk'akeza, umusore yaratangiye guseka wagira ngo arishimye. Ebyi nimero yanditseho ngo nyitaba. Bebe. Aritaba. Hello? Alo? Hello? Alo? Hello, can you hear me? Uri kunyumva? Are you there? Uriyora? Yeah. Yego. Oh, jolly good. Welcome aboard. Urakaza neza. William. Nje banyita William. Are you there? Uri kunyumva? Fine. Urashaka iki? I'm the owner of this car. Ni nje nyiri iyo modoka urimo. Sike. That's all you have to say for yourself is... Urumva aribyo wavuga gusa ngo sike. Yeah, it's short for go fuck yourself. Nyine iyo mvuze ngo fuck ubwo nyine ni mu mpine nashaka kukubwira ngo urakijyaho. Did you just fucking tase me? Bana ubitisha amashanyarazi. This shit. Well, do I have your attention? None uri kunyumva mu kubitisha amashanyarazi. Me out. Reka nsohoke. I need to explain a few. Hari ibintu bike nshaka kubanza kugusobanurira Understand each other. kugira ngo twumvikane. Witeguye kunyumva? Confused. Ndabizi byagucanze. Ndagenda mvuga gake gake. Has been broken into six. Imodoka yanjye bayibye bayinjiramo inshuro zigera muri 6 ntihagire umujura ufungwa. It does sound like an exaggeration, doesn't Urumva atari ugukabya rata? it? Today, that makes it. None uyu munsi kuba nawe waruje kunyibira imodoka ngo uyinjiremo ni ku nshuro ya karindwi byari bigiye kuyibaho. What do you want? Ntabwo mbyitoro shaka iki? Ndashaka kuvugana nawe. Let me out. Reka nsohoke mu kimodoka cyawe. So we get acquainted Oya ntabwo uri busohoke paka nkurekuye. with each other. Paka tumaze kumvikana. Let me out. Reka nsohoke. Katsoke imodoka yawe wumve. Out of the fucking car. Mani nkura muri iki kimodoka cyawe. Witukana, wiba umuntu utihangana, wikubagana. Ni kuri kumuhamagara kumubwira. This serious. Nta gihe mfite kibi ngibi wakigoryiwe akurayo imbunda. Ngiye kurasa ikimodoka cyawe. This car. Ikimodoka cyawe kirakwijyaho. Rashe isasu rirataruka rimukubita ku kaguru. Yarashe isasu rikubita ku kirahure ramugarukira. Bigenze bite? What was that? Byari biki byo ngibyo? Numfashe umusore arirashe. When you're screaming, let me turn this. Ntabwo ndi ukumva uri gusakuza. Let me see which button is it. Kubita amashanyarazi. Sorry. Mbabarira mu izi ntebe zirimo amashanyarazi. That one, no. Or do I press here? I think. Let me see. Umusore arirashe. Not that one. Umusore arirashe. Here. Hang on a second. Mumfashe. Umva. Nyagasani. Muri niyuzuruka. Hano hari umukobwa waje. Parika iruhande rw'imodoka byibura ashobora gufasha. Ndirashe. Let's consult the manual a moment. Hey. We. Mukona bara we. Umukobwa dore ngarahindukira. Me. Mfasha. I think. Oh, Mukobwa zano. Muko. Help. Mfasha we. Mukobwa yaje hano. Yirira mu ndorerwamo hano. Oh. Hey. Hey. Help me. Kumba umukobwa aje kwitera ibirungo nta nubwo ari kumwumva. Yikubitiyeho bya birungo byabo bitera. Bye. Kanjye ko hatwiko. Ahita co. Turashize. yes, I think this is it. Ndakeka nibyo. Sora ari kuva amaraso menshi. Are you all right? Meze neza? Doesn't sound good. It's a lot of tuvuga nk'umuntu umeze neza. Bleeding all over. Nizere ko utari kuva amaraso. Mena amaraso modoka yanjye ahantu hose. Call the cops. Hamagara polisi. Izi mfunge nimba naje gukwiye imodoka. I'm not playing. Call. Okay, hamagara 9 basi polisi mfunge. Thought that would be a complete waste of time. Mpamagaye polisi nabanangije igihe. Far too busy. Polisi bihuze cyane. Ambulance man. Nkeneye ambulance mwana. Nkeneye ubufasha. You're in luck, I'm a doctor. Mfite amahirwe ko ndi umuganga. My friend. Nzi ibibazo ibyo ari byo n'ibitari ibibazo. Fata telefone hamagare polisi basi zimufunge bamuvuze kuko polisi ntiyakwica ariko yakuvuza. Let me out. Umugabo yirashe. Reka nsohoke mwana. Is it? It's bad. Wakomeretse bingana iki bibi cyane. I can't stop the bleeding. Amaraso ntari guhagarara. Very clever of you, was it all sport? Biriya bintu ugiye gukora n'ubundi si byiza. I'm not feeling Ibyo right. birahure na antibari. If you'd hit an artery, you would already be unconscious or possibly dead. Amaraso nakomeza kuva cyane cyangwa isasu riza gufata handi uri kuba upfuye. You broke it. God damn it, I don't care about that. Ndashaka kubwira ibyerekeranye n'iyi modoka winjiyemo. Because I cannot think about anything more. Ngiye ndumva aricyo kintu kijyanye n'umwanya turimo kuba wacyumva. Happening to me, man. Uri kunyumva? Medical help. Nkeneye abaganga bamfasha. So you broke into... Iyi modoka winjiyemo ni iyanjye. I've had enough.
kandi nari ndambiwe kwibwa niyo mpamvu nashyizeho ubu buryo. Did you really think a vehicle like this? ese watekerezaga ko imodoka nziza nk'iyi nyirayo yayisiga irangaye idacinze ko abajura mwasaze? The trap, and you took the bait. nateze agatego umujura niyo mpamvu iyi modoka nari narayisize yirangaje. Do with as I ubu muri kano kanya uri uwanjye wanyinjire mu modoka waje kunyiba ngo ukoreshe icyo nshaka. cannot feel it. It's both. It cannot be both. uri kubabara cyangwa nta nubwo uri kumva uburibwe n'akaguru n'uri kukumva False ni byombi. cellular, Bluetooth. iyi modoka nta telefone yahamagarira uyirimo network amanazikubye ntabwo wasakuza ngo bakumva bari hanze uri umusazi. Though I am wanyita umusazi ariko sindi umusazi. rational, this project has been planned meticulously. iyi poroje nayiteguye neza yo kuzafata nkatega umutego umujura uzaza kunyiba none biri kugenda nk'uko nabipanze. I want you to pay attention, uranshakaho iki ndagira ngo ntege amatwi to listen carefully. unyumve neza gake gake Speak. wumve buri jambo mvuga. Fuck you! aramutuka kubitisha amashanyarazi imodoka irimo amashanyarazi Sorry. aramutuka. Hear that? What did you say? uvuze ngo icyarya Anything. nta kintu uvuze cyari kimututse. Are you ready to listen? witeguye kunyumva? No, clearly not. ntabwo niteguye kukumva. What is important to me is that you understand. ikintu cy'ingenzi kuri njye muri kano kanya ni uko ntega amatwi wa mujura we You should be truly sorry kugira ngo nawe wumve ingaruka z'ibyo wakoze. for our actions. Do you understand? Okay. uranyumva? Okay, man, I'm sorry. okay umbabarire. You win, I'm sorry. okay watsinze ndakumva umbabarire. You already know my name. My name is William. izina ryanjye nari kubwiye banyita William. My wife is dead. ndi umugabo wapfushije umugore we. Something like that. But now I was born in a small inn navukiye mu mujyi in South muri Wales. South Wales ubamo inganda nke That's menya utahazi. Go on, man. mane ndi kugenda uwo mujyi noneho navukiyemo niho naje gukurira. anyway. uwo mujyi wari mutonya nibwo naje kwimuka nza muri Amerika mfite imyaka 7. ubuzima bwanjye bwose nabaye hano. ari kuvuga inkuru umusore ari kuva amaraso nta nubwo ari kuzumva amaraso menshi yagushizemo utangira kubona kugira isereri ukagira ibiyezi ugasinzira ugapfa. upfa usinzira nkeneye amazi ikindi nyine umubiri urumva ukamukamo amazi y'amaraso ari kugushiramo. What was I saying? Neighbors, it has changed. izi karitsiye zarahindutse tuzikuriramo nta garuka zari zimeze zajemo amabandi. mbere karitsiye twakuriyemo twasigaga imiryango ifunguye abaturage bose n'abarara babaga biyubaha ku buryo umuntu atakwiba. ariko muri uyu munsi musore ari kubwirwa amagambo n'umuntu atazi ngo niwe nyiri imodoka. rebe sore yagaruye ubwenge ari hano n'ubundi mu modoka. rebe arebye asanga ku kaboko bamupfutse hamwe icyuma cyari cyamukase cy'imodoka. arebye no ku kaguru aho yirashe bamupfutse ariko bamurekera muri ya modoka yaje kwiba. isereri yamukubise arasinzira agenda agiye akangutse asanga bamuhanduye isasu bamupfutse ku kaboko aho yavaga amaraso bahapfutse mbega yazanzamutse. urebe filime bamurekera aho yakoreye icyaha muri ya niyuzuruka sore rebye bona n'imvura iri kugwa. modoka ngo nantibare nyiri iyi modoka ngo bagiye bamwiba bamaze kumwinjira modoka bakamwiba inshuro zigera muri 6. ku nshuro ya 7 nawe imodoka yaragiye ayitegura neza atega umutego. musore afite inyota uyu ni umunsi wa 2 ari muri iyi modoka tarabona icyarya. rebe akure hano arebe mu gakapu k'ibyo yagendanye niba hari agaporezo karimo mujye mubura kugendana igiporezo muzi ko muri abajura nta kintu kirimo babyita kumira ubusa. ahindutse umumira busa nuko ari gukomba ishashi. rebye hakurya abona za hambagasha bari kuzamamaza ku cyapa akarigata ishashi mu mutwe atekereza hambaga ikari. rebe yo niyuzuruka bwarongeye buracyuna umunsi wa 3 wa 2 burakeye ku munsi wa 2. You know something? I don't actually need you to accept. So let's try again, shall we? Oh, fucking reka tuvuga Marvin. ndashonje. Watch your language. I hate
vulgarity jya uvuga amagambo meza nanga abantu bavuga nk'amayibobo that we understand each ndagira ngo twumvikane Me food and water. ni ibiryo n'amazi And I'll listen to you drone on. nibwo ndi bukumva uvuga ibyo uvuga byose Well, I bought my daughter a condominium. umukobwa wanjye namuguriye inzu There was a hafi ya hano high ceilings, inzu ifite igisenge ifite imbuga ntonya inzu nziza family. yari urugo rwiza rwo kugira ngo atangire ubuzima It was 2 years ago in December. ndakeka ni imyaka 2 ishize mu kwa 12 We went nza kumujyana gushopinga turasohokana turasangira muri resitora yakundaga wari umunsi mwiza condominium, 2 men. ndangije mudepoza mu rugo rwe umva inkuru y'ubuzima bwawe n'umukobwa yisinyitayeho ni ibiryo n'amazi umurege kumbwira ibyo Jesus. bituma aca nyarasi kubitisha make nyarasi Fucking kiramutuka grizzly language. uyaramukupa Fucking what? Here we go. Yeah. Oh no, don't air condition me. mani winkubita ubukonje yarangije mushyiramo ubukonje aramureka wenda kubwira ukankupa nako ukantuka umusaza yamurekuriye ubukonje mu modoka bwinshi arangije ashyiramo imiziki ku buryo umeze nk'uwicaye muri barafu muri firigo harimo n'imiziki iri kukubangamira kandi mibi zikuba ushonje bamushyize mu bukonje iyo ndirimbo ntabwo ari mbi baramukonjesheje bwarije imodoka harimo kamera bari kumureba iyo jana rwana n'imodoka agerageza kuyimena biranga aringinga umusaza yamubwiye ngo ntega amatwi nkubwire inkuru y'ubuzima bwanjye uyanga kumwumva ngo ndashonje sinshaka kukumva uriya musaza yamubwiye ati ikintu cyonyine nshaka gukora ni ukunega amatwi kugira ngo tugendane umugabo ukuze kuko umuntu ukubwira ngo mfite umwana w'umukobwa ngo namuguriye inzu ngo amaze kumugurira inzu urumva umwana w'umukobwa ugiye gutangira ubuzima umuntu umubyara bari mukuru tu telefone bamukubise imbeho aratitira yiyorosa amatapi y'imodoka yiyorosha amatapi y'imodoka yamenyereye ikigabo bino bintu mwaye byo kugenda mwibashaho mubwire bene ngango baze bicare bige tugiye kujya twihanira byo gutege aritaba Sorry for cursing. mumbabarire kuvuga amagambo arimo ibitutsi mbatuka yaciye bugufi imbere yatukaga umusaza ntago nzongera baramukupa oya bakuraho ubukonje bamukuriye ku bukonje klimatizeri y'ubukonje aho bamukubise ubukonje bari bamushyize muri firigo zini za modoka zikonja z'abakire baterekamo byeri ntabwo uragendana n'ingagari imodoka yayo ukabona arandi ku gifunguro igatereka byeri mu minota 5 byeri ikaba imaze gukonja ya Skol Mariti pana bwabo byeri bw'amafuti ukahita utangira kuyinywa ikonje zini zo modoka turi kuvuga hano niyo uzuruka niko bazita ntabwo muzizi ntabwo mujya mumbona ndi kugenda ncaho mwe mushobora kurebera akamodoka ndimo inyuma mukabona ni kabari k'imbere tekinoloji birimo barakwereka umusore undi munsi waguyemo kuwa gatanu kuwa gatandatu tugeze ku cyumweru akiri muri ya modoka ntararye yaje ananyara inkarize azishyira mu gacupa urabizi aho kugira ngo nzicwe n'inyota ngiye kuzinywa tu kumbe uyu musore mu mugongo we handitsemo ngo umujinya ni impano iyo tatuwaje yishyizeho umujinya ni impano yaje rwana n'imodoka n'amasipana n'ibiki byose rwana n'imodoka kuyimena biranga maze iminsi 3 afungiranye mu modoka ngo yagiye kuyiba bino bintu mwaye byo kwanga gukora by'akaboko karekare ngo polisi nidufatanga izadufunga ngo iburi bimenyetse turekure turaje dutangire tubatega imitego nk'iyi polisi ntabwo izaza kumbaza impamvu yinjiye mu rugo iwanjye ugasanga nateze ya mitego batega ingurube z'ishyamba akaguruka kahacikira ntabwo byo babimbaza mba ndi kwirwanaho Good morning, old sport. mwaramutse Oh, you look terrible down there. ndabona udasa utishimye More accurate word would be
uburyo bwiza bwo kubivugamo washaririye pe. Probably the first stage of urwo ni urwego rwa mbere umuntu ageraho rw'inzara, uraza no kugera ku rwego rwa kabiri. concentrating. none uri kunyumva neza, arebye hejuru umuntu hari umuntu umeze nk'uri kumuvugisha, uri kwitaba telefone, urasuye turi kuvugana nawe, ndi kukubangamira. Yes. Yego. Everyone okay? Have we thought this through? Like at all? ese bino byose warabitekereje umujura uzaza wo ko muzabicamo? My body. ese nimfa umurambo wanjye ukoresha iki? Body. That can't be easy. kuburisha umurambo ntabwo byoroha Out in the city. With cameras mu everywhere. mujyi nk'uyu wuzuye amakamera. Live with it. I don't care really. No one. ibyo ntabwo byitayo, nta muntu n'ubundi uzagukumbura wowe upfuye. Have you read Crime and Punishment? wigeze usoma Dostoevsky. ibyerekeranye n'igitabo cy'ibyaha n'ukuntu babihanira, What, you think I'm illiterate? cyangwa ukeka ko ntasomye? I can't read. I read. njye nzi gusoma nubwo nize mwana, Self-taught. nariyigishije nta kaminuza nagiyemo. That's hard for you fancy, spoon-fed. ndabizi muri bya bipapa biba bifite amafaranga byaravukiye mu bakire, Important. ariko twebwe ubwenge bw'imihanda aribwo bw'ingenzi. Should have studied that instead. he ubwenge bw'imihanda nanjye nakabaye aribwo nize rero ubwo. akoze kuri kamera mukubita amashanyarazi. Yes, you leave the cameras alone. kamera zireke zonyine mbe nkureba. My point, and the point of crime and icyo nashaka kuvuga ngo icyaha ukoze n'igihano, will fuck. nuramuka unyishe cyangwa ukica umuntu, ubuzima bwawe buraba burangiye. I've done a lot of effed up shit, nakoze ibyaha byinshi pe, but I've never killed him. ariko njye sinishe umuntu, nta muntu ndica, And I would nta never. nubwo nakwica umuntu, nta n'umuntu nzigera nica. kwica ni urundi rwego rw'ibyaha. Carrying the gun. kuki wari utwaye imbunda mu gikapu? biratandukanye. Protection. iriya niyo umutekano wanjye, Where I'm from, the cops don't show up when you call. kubera ko ahantu karitsiye mbamo umuntu ashobora kukugira nabi, polisi ntinahagere, rero ugomba kugenda n'imbunda. Do you think I would have built this vehicle? ese ukeka ko nanjye iyo nza kuba nzi ko polisi itabarira igihe nari gukora imodoka nk'iyi ngiyi nkayishyiramo imitego yo kugira ngo mfate umujura? Oxygen, and we all die in the end of it. n'ubundi twese duhumeka umwuka bikarangira dupfuye, nicyo muriho nawe. I'm dying. mani ndi gupfa, We also have that in common. ibyo nabyo tubihuriyeho. Too. nanjye ndi gupfa, Cancer. ndwaye kanseri y'intoryi, Oh, siyo bita prostate, I think. si iy'intoryi. I'm so sorry to hear that. mbabarire kuba mbimenye ko urwaye kanseri, nyiri iyi modoka ngo arwaye kanseri. Justice. ndashaka ubutabera butandukanye, Ops. hamagara polisi nyine Have me arrested. I'll confess. bamfunge nemera icyaha ko nari nje kukwiba nkatirwe. Complicated. umva biragoye, Judicial system, the police, sisiteme y'ubutabera yarahindutse, abashinjacyaha barahindutse. they have all been castrated by sheep. ni ukwanga abakagombye kuturengera bari mu nzego bose, guverinoma na guverinoma irimo, Body bastards bose babaye intama, ntabwo bagishoboye in akazi. this country, but choose instead to give pestilent ni benshi n'ubu ushobora kugufungisha, ejo bakaba bakurekuye, babying you, giving you free rent. cyangwa se bakagufunga, bakaguha ibiryo, bakaguha amazi, bakaguha ubuzima bwiza utari unafite uri imihanda. Help you to process the grief. niyo mpamvu ngira ngo nkumvishe uburibwe, I must blaze my own path. ubabare wumve ingaruka z'ibyaha n'ibyo mudukorera twebwe abo mwiba buri munsi. What you're doing to me here. Well, nibyo uri kunkorera hano. in some countries, if you were caught stealing, hari ibihugu iyo bagufasha wiba No. bagukata akaboko. That's not. oya ntabwo ari byo, Everybody says that they cut your hands off, but it's not true. bavuga ko bagukata akaboko ariko si byo. Offenses, they just send you to jail like. iyo bagufashe bakohereza gereza mu bindi bihugu. repeat offenders, What about them? iyo usubiyemo icyaha se punishment. baguha ikihe gihano? mu bihugu byarakaye Fingers. bagukata intoki enye ariko ntabwo bagukata akaboko. Me or social security. okay, mbwira social security number yawe, Check what? If this Urebe is iki? the first offense, ndebe nimba ari ubwa mbere wibye nkubabarire cyangwa wari uri umusubiracyaha. iyo utanze social security number yawe muri biriya bihugu umuntu ahita areba ibyaha wakoze, ubuzima bwawe, imyirondoro yawe yose ubwo bari hanze murabyumva. yes, deadly uyu sin. musore kuvuga ngo ngiye n'ubwa mbere zana nimero yawe, social security number yawe turebe nimba ari ubwa mbere wibye cyangwa. This is a one-time offer, but I give you my word. That's Umva. justice. Well, ngo ntabwo ari ubutabera. me old sport. Not when the system is rigged. umva sisiteme y'abantu ntabwo iri ku murongo yarangiritse. System make you break into my vehicle. sisiteme se nituma uza kunyiba. People in this country live paycheck to hari abantu babayeho bishyurwa buri kwezi, buy medicine, Communist hari n'abandi badashobora kwigurira imiti, anything. badashobora kugira ikintu kimwe bakwigura. abo nibo batwebwe rero tugomba kwiba, mwebwe muhora mwinjiza amafaranga. No. The real crime is that this city is full of poor. icyaha cya nyacyo ni uko uyu mujyi wuzuye abakene benshi. By rich- amategeko kandi akarinda abakire ntarinda abakene. Brad, and you are entitled to everything. none se ibyo biguha uburenganzira bwo kubangamira bwo kuza kwataka abantu. Keep everyone else down. mwebwe abakire muri hejuru mwiteza imbere, abari hasi mukatugumisha hasi. Did I hurt your feelings? ndakubabashe ko numva urakaye. Triggered. ntabwo ndakaye. How much did you spend on ubundi iki kimodoka wakiguza ngahe? n'ibi byose bikirimo wagishyizeho 1,000? ibihumbi amajana.
ntabwo mbizi kuko mfite amafaranga menshi biragorana kugira ngo menye ayo nakoresheje ukwiye kwibwa rero ayo mafaranga ariko nanayavunikiye mfite n'uburyo nyakoreshamo. Who paid for medical school? You think this is about privilege, but it is not. Wokeka ko ibi byose nabihawe ariko siko bimeze. Natangiye ubuzima nta n'atanu mfite. Ndakora niha ubuzima bwiza mbumukire kuko ndabibona wihaye ubuzima bwiza kubita amashanyarazi kubera igitutsi avanzemo. My point is that you can't have justice. Ntago wabona ubutabera nta ndangagaciro ufite kandi nta ndangagaciro ufite. Indangagaciro za mbere n'itegeko ry'Imana riravuga ngo ntukibe, na Bibiliya iravuga ngo ntukibe. Ibyo biragoye. Hari ikibazo bifiteho kuba Bibiliya itubuza kwiba? Bwira. Ibyo rero ubwo ari ibintu nkwiye kuba najyaho impaka nawe reka ngo ukupe. Aramukupa musigiramo ibiririmbo bibi cyane. Asigiye ibirimbo nk'ibya wa muraperi mba numva nawe bimeze uko. Hakuntu bumva harimo akantu kabura. Nibyo birimbo bamusigiyemo. Mbega hari indirimbo bakumvisha bakaba bameze nk'abari kugutorotira. Bakwica urubozo. Izo bamusigiyemo. Zira ndirimbo FBI ikunda na CIA bakunda kuzikoresha bari gutoteza umuntu. Indirimbo bamushyiriyemo. Izi ndirimbo CIA bashaka gukuramo amakuru bazigushyiriramo. Ukamera nk'ugiye gusara kubera ukuntu zibishe ziri kugutorotira ukagira ukavuga ati ndabyemeye ibyo mushaka byose. Birimbo bamushyiremo. Byibura umuntu arakakubabaza ariko akaguha amahoro gaceceka ukanitekerezaho ukabura ahantu hacecetse. Umusore bamushyiremo noneho ku bushyuhe aragenda arashyuha amera nk'uri mu butayu n'umugabo ari kumutorotira. Yamanje kumukubitisha ubukonje none hashyizemo klimatizeri y'ubushyuhe mu modoka. Umusore aragenda arashyuha inyota iramwica abura n'igitonyanga. Uzi inyota kukwica hanze uri kubona imvura iri kugwa sha vuga twanyingurira y'ikirahure gato. Buriya nimba ari ikintu cya mbere kibaho ugeze ahantu buri biryo ukabura inzara ikakwica n'inyota. Ikintu cya mbere uba ukeneye ntabwo ari ibiryo n'amazi. Icyo gihe nyine bagushyize imbere ibiryo n'amazi icyo uhitamo n'amazi. Fata inkariza zinywe biranga. Fashe inkariza zinywe ngiye kuzinywa tu iyi nyota wapi biranga. Ngiye kuzinywa biranga isesemi. Inkarize zirasa umuhondo nta nubwo ari wenda za zindi z'abantu tutanywa inzoga twinywera iki n'iki ziba zisi white. Narinzi ko cyakora izo nkari ugiye kuzinywa. Why bother stitching me up? Ubundi Just to let me. kuki waje ukandode ureka nkipfira ntakore kugapfa uri kunyinisha. Ntabwo nashoye amafaranga menshi muri poroje yo gufata igisambo ngo nkure kupfe. Nabishoyemo amafaranga kugira ngo nzinezeze ku gisambo umunsi nagifashe. Mbwira social security number yawe. Iri zina ryawe cyari rya nyuma cyangwa mbwira social security number yawe. Ndaguha amazi unywe nzimye n'ubushyuhe. Bayita Eddie. Byiza komeza. Give me the water and I'll tell. Amazi ngubwira irindi zina rya kabiri. No, I'm sorry, Eddie. That's not how. Eddie ntago ari uko bikora. I'm in no hurry, you know. Ntabwo ugenda kwihuta nategereza. Sitting here enjoying my whiskey on the rock. Ndi mu rugo ndi kunywa ka whisky karimo barafu nuje. I think I have sensitive teeth. It happens as you age. Did you know that? Urabizi iyo umuntu atangiye kugenda asaza amenyo atangira kugenda agira ibibazo. Eddie Barish niko banyita. Security number, please. Gira na social security number yawe. 73 1-7-3 25 2-5 6787. 6-7-8-7. Thank you very much. Urakoze cyane. Yeah, and that water. Amazi ari he? What is the magic word? Ijambo rya mashini iri he? Ndakwinginze. Didn't hear you cut. Ntabwo nkumvishe uvuga. Please. Ndakwinginze mpa amazi. That's better. Very good. Aho ni sawa. Water bottle. Ahita abanza azimya ubushyuhe. When I was treating you. Reba muri iyo ntebe y'abagenzi ubwo nari ndi kukuvura nahasize icupa ry'amazi munsi kumbi icupa ry'amazi rirwo nyine ryo isa rihorobya vuba yihuse cyane. Mazi yashugunyeyo. Mazi nicyo kintu ukeneye mu bihe nk'ibi ngibi kurusha ibindi byose. Araryama aracyari muri gereza. Bino bintu muza kutwiba. Ndashaka umuntu uzinjira mu rugo ndimo noneho nkahita mufungiramo. Kwereka utuntu nikorera kuko naje gusanga kuri polisi babatetesha ukuntu baborohereza. Azana reba amatike yari yaraguze yajyaga betinga
akareba ko yashishura agatombora. Shishura utombore. Erikave tombora. Nyanzumva na jamara zivuga ngo ni amatombora yabagaho kera mu myaka yabo. Njyewe gese ko ndi umwana ari uko nzi ibintu byinshi navumbutse. Aza gushishura arebe tombora. N'udutombora ajya yigurira agashishura. Keneye udufaranga arebe. Shishi hano. Habona hari amadolari 500 yari yatsindiye. Wibuke yari yabuze amadolari 400 ari kuguza agira ate. Yasanze burya aragendanaga agapapuro katombora kari amadolari 500. Bivuze ngo iyo abimenya mbere nta nubwo yari kwirirwa aza kwiba. Katurore. Telefone. I won. Niki gisekeshe naratsinze. I won $500. Naritsindiye amadolari 500. Para amafaranga menshi. I needed. Aya niyo nari nkeneye. It's enough. Yarampagije. Enough to get my van. Aya yarahagije kugira ngo imodoka yanjye bayinsubize. Basha no kujya gucyura umwana ku ishuri. This whole time. Bivuze ngo nifite amadolari 500 mu gapapuro. Nirirwa nguza njya no kwiba. Urabizi kubera ndwaye kanseri rero ijoro rimwe mba meze neza irindi ngameze nabi. Ibyo bibazo by'ubuzima. Uburyo uteguramo amasaziro yawe. Cyangwa se kumenya ko hari inzira ugeramo ukaba nta gusubira inyuma guhari. Hahandi ubabara ukababara ariko ukaba ubizi ko nta gusubira inyuma guhari. Ayo magambo uri kuvuga nayumvishe muri Lord of the Rings. Yari amagambo yakunda kuvuga n'umukobwa wanjye. Yeneye ibiryo. Joint. N'urumogi. God, I do anything for a joint right now. Man, nyeneye joint. Joint ni nk'urumogi. Ni ibisirenge bagenda bita urumogi. Look, ibaza ikigoryi ariko kirashonje gifite inyota ariko ngo n'urumogi ngo urumogi ruze mbere. Bino bintu byo gukoronizwa n'ibiyobyabwenge. Umbabarire namenye imodoka yayo nyinjiramo ntago nakabaye nabikoze. I mean it. It's not okay. Bimvuye ku mutima. Right, everyone deserves to feel safe. Kuko nibyo nta muntu ukwiye kwiba, buri muturage wese akwiye kumva katekanye nta muntu uzamwiba. Narikunze nza kwiba. And I admit it, and ndabyemera nakwibye, saba imbabazi. Ciye Bibiliya ndagatwika birayimana nciye umusaraba ndawurenze yarahindahiro zose nukuri pe. Okay, whatever my reasons, it doesn't. Impamvu zose nagwa zatumye nza kwiba ntago zifatika. Wrong, and I made a choice. Ndabyemera namahitamo mabi nakoze. Truly regret. Ndetse ndanabyicuza cyane. I'm begging you, just not for forgiveness. Ndetse si nimbabazi gusa ngusabye. Just to be the big. Ahubwo ube n'umuntu mwiza kundusha. Mbabarire. Uvuze ukuri. Nshobora kuba ndi umusazi ariko ndumva ibintu ndi kugukorera bitari kuntera impuhwe. Ndikumva ubikwiriye. Gusa wari ukoze kubera unsabye imbabazi kubwiyo mpamvu ugiye kuguha biswi. Ahita amukingurira ati kubera usabye imbabazi uciye bugufi. Amurangira ngo ahantu hari utubiswi. Arimo nitungahise n'akantu k'agaporezo kamufite. Murararebye hano hasi abona harimo utuntu tw'udufi zibura ushobora gukanda kana kariya. Buri modoka zigira amafi ziburi. Ushobora gukanda insinga izi n'izi modoka ikaba wayikontorora karakabonye. Ako gaporezo karaza kugufasha gatonya kakandi katakwica ariko katanagukiza. Burara ukuru umuntu ndaje mu kanya baramamagaye. Arebye hariya. Yumva umugabo agiye ku yindi telefone aza kumviriza yego. Amazi arasohotse agiye kubyara. Okay, bwira ko reception ko ari umurwayi wanjye ndaje muvura. Eddie, ufite kugenda turaza kuvugana. Ryoherwe nako gapolisi. Urumagize. Arebye hano. Abona wa mugabo yanaga hejuru kuri telefone aragiye. Ahita amenya kari we. Uriya mugabo bwagiye bikanze nanjye nirwaneho. Arabyumvishe kuri ya mugabo wamufunza agiye. Arahamagawe. Aramutuka arebe kamukubitisha amashanyarazi. Aramutuka muha intoki ndende. Ukura mugabo iyo umututse agukubitisha amashanyarazi ari muri iyi modoka. Yaramututse abona ntamukubitisha amashanyarazi amenya ko atari kumureba. Musore aza kumena hano yahabonye fizibure z'imodoka. Azano fata telefone ye arayatsa ayimurikisha ari arahafotora areba izo fizibure zimeze gutabanza zigeho nk'umurara wese wagiye wiba mu modoka menshi. Aza kureba muri bino bishobora gukupa amashanyarazi y'imodoka. Imodoka nkabasha kuba nayikontorora nkayitwara. Rebe ni umurara. Azano ni mawaya.
ashyiramo agatoki aza hano kuzamura iyi fizibure, zamura iyi fizibure biranga, shyiramo hano azamura fizibure, urwara rwe ruvamo we, urwara ruravunika, ceceka. Rebe Hey, what are you doing now? urakora ibiki wa muginga You we? are. Uri mu biki? From now on, keep your hands where I can see them. Amaboko yawe aho nyareba. Watching, Eddie. Eddie arareba, bwarongeye buracya burira. Hahandi wifuza ati polisi yaje ikamfata basi ikajya kunyifungira nkamenya ko ngiye gukora uburoko bwanjye bw'amezi angahe ngataha muri niyuzuruka. Tugeze ku wa mbere, waje kwiba ku wa gatanu muri weekend, tugeze ku wa mbere. Umusore atangira gukanda hano bucece mu ibanga, akanda ka kantu mu minsi yose amaze weekend yose. Tugeze ku wa mbere, 20-piece chicken McNugget. mu nkubite amaguru 20 y'inkoko, atangiye kuryama karoti ibiryo. Nako nta nubwo ari kuryama, ari muzima. Ushyiraho n'ifiriti nini, mumena milkshake. Uri umuntu w'umugabo atangiye kwicara akajya atanga komande y'ibiryo, umenya ko inzara igiye kumwica. Umusore yatangiye kuma, bwarongeye bumwiriraho. Kuva weekend yose tugeze ku wa mbere, turi buri kwira mu ijoro ryo ku wa mbere. Umusore ariyemo akabiswi gato muri niyuzuruka. Hey, aza hano bintu mwihaye by'ingeso mbi zo kwiba. Ura nimba ari ingeso mbi ya mbere isuzugwe. Mumena ko kanini ari gutanga komande, mumena ko kanini ariko icyo afite n'inka ari mu icupa, ngo mumena ko kanini. Urebe none ikibazo gihe ari show hanze hano arera icyapa cyamamaza ibiryo, akorayo za nkariza. Izi nkari ngiye kuzinywa tu, ngiye kuzinywa haco wambaye. Mumena ko kanini kandi afite inkari imbere ye. Mumena ko kanini yafashe inkariza arazinywa, afunze amazuru arazinywa zoherezayo. Buri inkari ngo ni n'umuti, buri ugiye uzinywa zagukorera umuti. Yarazigotomeye. Buri ibintu byose muba mutanywa mutarya ni umuteto, nuko inzara itarabakubita. Anyweye inkarize kugira ngo atabara ubuzima bwe. Rebe muri niyuzuruka neza. Ntabwo mujye mumbona muri niyuzuruka we nk'iyi. Ninjye n'uyu muntu tuzifite gusa ku isi. Ako nanjye ndabeshya. Rebe yanze abona abandi bapapa bayobotse inzira itunganye, bari gukina n'abana babo, cyo kiri kwiba, umwana ari mu rugo wenyine. Urebe hara niho utangira kuba ati gukina ameze nk'abandi bapapa bemera bagakorera makenya cyangwa bakanakubitwa bakabyimenyera ariko batagiye kwiba. Ngo ngiye ngo nziba ngo nunga umwana wanjye, uzajya kwiba tuhite tugutema amaboko, dutange raporo ko twari turi kwirwanaho, wari ujeje kutwicira mu nzu, birangira uko cyaba kwiciremo. Umujura apfa nabi shaho. Komeza gukanda hano muri za fizibure, komeza gukanda muri za fizibure. Ari fizibure ari kurwana nayo. Nibyanabona amashanyarazi ari hano. Rebe musore yaje abyibushye none atangiye kunanuka we. Wabibonye? Bajura mwicare mwige. Kanda buto hano yatse imodoka biranga. Kanda buto biranga. Kanda buto. Kanze buto yikanze cyane abona imodoka iratse. Turashize. Byibura hano wanayitwara ukajya kuri polisi ukababwira ati do, ukagenda ukanabagonga bakaza bakayimena. Musore yakanze buto yo kwatsa imodoka mpaka imodoka iriyatse. Byiza cyane afunguye ariko biranga. Katurebe. Ahita yatsa yisubiza inyuma. Turashize. Ahita yatsa imodoka ni zimwe nziza. Yes. Imodoka ihita yifunga feri itararenga n'umutaru.
No, come on! Uya. Sike. Telefone. Oh, Edward. Edward. Really think it would be... Umvaga byakoroha gutya koko. Sure. Eh. What? You're smarter than that, aren't you? Hako nyamara uri umuhanga da warugerageje. Modoka ihita yitwara. Umusaza atangira kuyikontorora aramutwara. Modoka iritwara. Modoka itangira kwitwara. Izi ni za modoka bakontorora, tekinoloji yaraje. Umuntu ashobora gutwarira iyo ari kuri telefone akontorora imodoka yakayiyobora hijya. Mashini. Tell me, Unjanye. what kind of Bwira Edward. are you in the mood? Ukunda kumva iyo muziki. Daughter used to play that one song over. Umukobwa wanjye hari indirimbo imwe yakundaga kumva yisubiramo Yes. kugeza ubwo indiye mu matwi. Tell me what you want. Mbwira icyo ushaka. Amukinira ikiririmbo kibi. Amukinira ikiririmbo. Kinira ikiririmbo kibi shawo. Hari indirimbo z'abantu wumva ku buryo ziba zimeze nk'iziri kukwica. Ku buryo umuhanzi wakumva amubwira ati reka nguhe ibintu byose ntunze. Indirimbo n'ibintu byo kuririmba bivemo pe. Sasa. What they've become, Eddie. Eddie uri kubona bari abantu ko bahindutse. They're like animals Bameze nk'inyamaswa n'abantu batuye ku mihanda. of handouts. Babayeho nabi basabiriza bakurunishwe n'ibiyobyabwenge. Go on like this is normal. Twarangiza tugakomeza ubuzima nk'ari ibintu bisanzwe. Society is broken. Sosiyete yacu yarangiritse. We are backwards. Turi gusubira inyuma aho gutera imbere. Umusaza yamuzengurukije umujyi agenda amwereka abantu. I mean, take this neighborhood. Looks like a safe place. Urabona iyi karitsiye wagira ngo iratekanye uyirebye. So what do you see here? Ariko se mbwira icyo uri kuyibona. Iki mbwira. Security systems. Reba systeme z'ubwirinzi, amakamera, amaferabeto. Hano hatuye abantu beza, ariko ibyo byose babishyira ku ngo zabo kuko bafite ubwoba k'abajura bazabatera umunsi umwe. Bivuze ngo babayeho mu bwoba kandi bakora neza. Tangira kumwihutisha arabwirukansa mu modoka. Kuye mukandara wambare wacitse. Bebe. Katanu. Bwira ati kuki abantu babayeho nabi kubera ibisambo. Abantu bakora amafaranga yabo bakagombye kuba babayeho bataha bakaryama ariko bashyize amakamera ku ngo zabo, amafera beto, abintu systeme z'ubwirinzi, imbwa, abasekirite. Urwego rwo kwirinda abajura nkamwe kuki mutubuza amahoro. Arahandi nkujyanye. Sore mu modoka bari kwikontorora. Baramutwaye imodoka ni zimwe nziza nyireyo ashobora kwitwara ujyanye mu rugo. Dore aho yamuzanye. Dore yamuzanye. Look, they have no shame. Wabonye nta soni bagira. No fear of repercussions. Nta bwoba bwo kwicuza bagira cyangwa bw'ibikorwa bari gukora. Here we are. Nabo yasanze bari guhohotera umuntu. Namabanda ari guhohotera umuntu. Uyu musaza arambiwe abajura n'abagizi ba nabi. You see, these two idiots. Urabona bino bigoryi bibiri ntago bitinya polisi. They feel safe. Byumva bitikanye biga abantu yatse imodoka. Imodoka twonga ikigoryi cy'ikizi cy'igisambo uramugonze. Uramugonze. Why is he the only one who gets to break? Hey, bano bangije amategeko agenga sosiyete bigira abajura. Ngomba kubica. Umusaza yanga abajura n'abantu bigize inzererezi bigize amabandi. Rebe. Habuze gato. Habuze gato. Just let him go, man. Mureka agende mani wimwica. N'umujura mwene data. Subira inyuma. Oh man, just let him go. Mani mureka agende mwana mubabarire buriya nawe ari gushaka imibereho. Abajura barakundana. Ngeze hano buri nzira. Dokivayo. Twawe na muzehe. Nawe ni umuntu mwana murekabeho. You to break the social contract. Mwarenze ku mabwiriza agenga sosiyete. How is that fair? Rebe, vayo. Yurira igipangu. Modoka igonga igipangu ntinakoboke na gato. Breaking the social contract. Hari ibihano byo kuba abantu bararenze ku mategeko agenga sosiyete. Also, you want anarchy. Good. Bino nagari byo uragira ngo noneho dukora ibyo dushaka nta kwihanira. Abantu bajye bakora ibyo bashaka nta kwihanira. Byo reka mbikore. Reka mwice. Mani rekeraho. I don't want to stop. Ntabwo ncakurikiraho. Rules, then why should I? Nimba mubaho mwigize nkaho nta mategeko abagenga hari nanjye reka mbikore nkaho nta mategeko angenga hari nanjye mwice nk'uko muza mukiba abantu mukabica nkaho nta mategeko abagenga. Criminal piece of human. Umugizi wa nabi yigize gangster n'ikirondwe gishaka kurya imitsi y'abandi bavunitse kibiba. Urebe.
umuntu ariba kuki hari abajya guterura imizigo bakayikorera warangiza ukanga akazi karabuze kuki utajya kuyikorera kuki utajya kumesera abantu rekera ibyo wavugaga nabyumvishe asubira inyuma. Here's the deal. Tugiye kumvikana Stand up. naramuka abashe guhagarara ndamubabarira nananirwa guhagarara ku maguru ye yombi ndamugonga murangiza. Uriya muntu ngonze haguruka batakwica haguruka. Nabasha guhagarara kema baramubabarira. Haguruka wa kigoryi. Jejeje aramutuka uri umusazi. Yeah, that's the spirit. Ibyo nashakaga. Absolutely. Amushyiramo bya biziki bibi bimumena amatwi, mushyiramo ya miziki mibi bimumena amatwi. Umusore arasaze, umuntu umutwaye hano n'umwicanyi. Bino bintu mujya kwiba rimwe muzayobera mu bicanyi ngo mugiye kubiba babice. Agasani suragize ubwoba abonye ko ibintu biri seriye, ibyo yishoyemo biri seriye. Yarazi ko ari ibintu by'imikino ngo ari umuntu ushaka kumwumvisha. Uya harya si ubwenge ngo bw'imihanda sibwo ujya uvuga. Rebe mutwara ku muvuduko nk'uw'abasazi mu muhanda. Come on, Eddie. You're ruining the best part of the... Rebe Listen. atisha imodoka ayizana hano mu mujyi hagati agenda amutwara nk'umusazi amukatisha hirya no hino. Filime reka tunezerwe mwana. Ngo si ukunda gukora ibyo ushaka mukabikorera igihe mushaka ngo nimwigize nk'abasazi se nanjye reka mbe nk'amwe mwigize abarara ngo mukora ibyo mushaka igihe mushakiye mwiba abantu. Bebe zana imodoka kuri etaje hejuru kuri etaje imodoka yirenze etaje yamuzanye hejuru ya etaje. Filime mukatisha mutera isereri imodoka iragenda mukubita hirya no hino nta mikandara iri muri iyi modoka. Rebe undi hano umenye akamaro k'umukandara kuri etaje. Rebe fungira feri hano kubita umutwe ku cyuma imbere, kubita umutwe imbere. buracya muri filime mu gitondo handi wifuza ati gereza ku kina yirimo. Umusore yarasinziriye tugeze ku wa kabiri. Byuka muginga. Waramutse musaza yashoye amafaranga muri iyi modoka kugira ngo azafate umujura. What? Kugira ngo yihanire atanga isomo. Ufite amakuru ya Amy na Sarah. What are you talking about? Uravuga ibiki? Nanyuze ku rugo rwabo batuyemo. No. Uya umugore we n'umwana. Umugore wawe arandika ndinjira. Wagiye aho umugore wanjye n'umwana batuye? Kuri Matireni 306. Suhazi? Ntago nkwizeye. Nagezeyo nsanga umwana ari gukora homework. Umwana mwiza? Umugore wanjye ntago yatuma umuntu atazinjira mu rugo. Ntago byizeye. Byari byoroshye. Nagezeyo mbwira umugore ko nkorera NGO ifasha ababyeyi badafite abagabo kugira ngo tubateze imbere barera abana babo. Muhana business card yanjye arandika ninjira mu nzu. What the fuck is wrong with you? Icyo kibazo wakigabo. Umugore wanjye n'umwana ntagiba birimo. Leave alone, you hear me? Deka njye nyine na famille yanjye uyireke. Nakubwiye ko njyewe na famille yawe hari byinshi duhuriyemo. Kubera kwikunda kwawe famille yawe yagiye mu bibazo. Nanjye kubera kwikunda kwawe ugashaka kunyiba wankize mu bibazo. Urumva ko njye na famille yawe dufite ibyo duhuriyeho. Eddie, and you don't care who you hurt. We nta muntu umwe witaho nta n'umuntu wita ko wamubabaje. Uvuga ntabyuze. Umugore wawe umaze imyaka 2 utamuha indezo. Cyo ni ikinyoma ntabwo ari ikinyoma. Nabirebye wamaye social security number yawe nabirebye ko umugore umaze imyaka 2 social security number iriho record z'ibintu byawe byose. Ntago ukwiriye kwitwa umubyeyi w'umugabo. I know Sarah loves me. Ndabizi umwana wanjye arankunda. Nta kintu wambwira. Arebye bona bamuparitse ku ishuri. Mudoke muzanye ku ishuri. Buretse. Why are we here? Kubera iki turi hano? Tell me, Eddie. Mbwira Eddie. Think little Sarah inherited your... Ese urokeka akana kawe gatonya nako gafite bwa bwenge wavuze ngo bw'imihanda ngo nibwo uzi. Drive.
twara There she is, dore akana kawe disi waiting for you to come. kaba kagutegereje ngo uzuye ufate imodoka ugatahane kakakubura kagahitamo kwicyura disi ku kantu k'akasikuta rebe reka tukagonge turebe Sara we ari guhamagara umwana we Sara ikigabo kirashaka kugonga akana It is only a few blocks away. hano hantu ni hafi Crime rate, I wonder iyi if karitsiye ibamo ibyaha byinshi abantu bagonga abandi bakiruka mvira ku mwana twara ugende kana kazana yarwana na vura kitamugongera umwana nakubwiye ngo hari abantu muzajya kwiba akwice aze no kwica n'abana bawe n'umuryango wawe turashize Sara Stop following ndekera gukurikira umwana wanjye Sara family into this, you hear me? famiye yanjye wizana muri ibi Psycho. wa musazi we Hey, Hey. Stop. hagarara kana kavayo modoka ivayo zikagonge abuze gato umugabo akata imodoka umwana arabibona ko bashaka umugonga imodoka ni fime kureba ikintu na kimwe Your car, okay? babare kuba ninjiye imodoka ya mwana atangira guhunga yabonye ko bashaka kumugirira nabi kana gatangira guhunga Live. babarire Just tell me what you want, I'll do mbwira it. icyo ushaka nzagikora cyose Believe me, don't hurt her. nyizera wimbabariza umwana I believe you. ndakwizeye akazamukorera icyo ashaka cyose Sorry is a well of pain buriya kuvuga ngo mbabarire deep down. ntabwo bikuraho uburibwe bwa nyabwo bw'imbere uba wateje umuntu uza kunyiba uraza kwiba mutuma tubaho tudatekanye buri munsi uvuga ngo barangibye umuntu afunika akorera ibintu ejo mukabitwara si uwo muntu iyo agufasha She hasn't done anything. n'akana gato nta kintu kibi kakoze Fucking stop. akavayo rebe akura y'imbunda basi reka niyice kugira ngo umwana wanjye utamugonga reka niyice amushinja ngo kwikunda reka niyice akana karaguye reka niyice yakuruye isasu ntaririmo yita kata iruhande rw'akana I took the bullet, urakoze stitched you up. What no one isasu narikuyemo ubwo nasaga kugupfuka muri iyo mbunda uzi gato umusore arirashagaragaje ko byibura yakwitangira umwana we tuma umusaza ababarira akana ke katorore urugendo rurakomeje zino ngeso mwihaye zo kwiba bwarongeye burira Edi uri kunyumva Edi You see, the problem is in California. ikibazo cyawe rero ni umusore biramucanze ibimubayeho yari yirashe Sorry, are you offended?